Šta radite vi ovih dana? Pišete, čitate, šetate? Ovih dana završavam dramu jednu. Dramu, starozavetna jedna priča o Solomonu i pjesmi nad pjesmama i njegovim ljubavima. Solomon i njegove ljubavi. Drama se zove Pelikan u pustinji. Završavam je i verovatno ću je ponuditi mojoj snahi, lepoj Ani Tomović, da eventualno režira negde. Inače, tihujem. Gledam da me nema mnogo, ali ne uspevam baš. Jutro sam u selu pravio jedan gelender, divan gelender od jednog cerića, mladog cerića koji sam odsekao u šumi, a kuća mi je inače u šumi pa mogu. Tako da mi gelender mi je nedostajao, a ne mogu solara nikakvog da ulovim. Onda sam se ja prihvatio da napravim taj gelender i završio sam u posljednjem trenutku i stigao ovde. Ipak. Hvala vam što ste došli.